بله ام به دخوازم به وفات رحمتی حوالی خوی هجا هنرمند هجا بیتوجان دست بیکن مخابن جناب ما کوچ کر دنیا فانیه و ایجارجی دوراوی بو به مناسبت ام پیشی جزارو کبیر مالبات تاویر سرساقی دخوازن دبیجن برا روحیوی شات به ایدیب فیزیکی نرناو میلی و بگومان به سترانی خو به دنگی خو به آوازی خو حتی نوا جوا کامده بمینن پیشیم دخوازن درباره حوالی بیتوجان ده هنرمند هیجا ده فکری و رمانی و بگرن نزانم و بشخصی ناس کلی ناس نکلی و بشخصی ناس نکلی بیجی و که حوالی که ما دوست کینا و مالا ما تقزوجی سترانوی بهیستن لی گودار کلیه ام دخوازن به دست بکن حوالی کنن امشتر دست بکن باشه سپاس نظام مرمان دخواست وارا شیدا هم جنه هم جی بربیه که اگر صورت هوا بده کو تو ناس دکی بری از ناس دکی اگر صورت هوا شاقی لا كرب اجي ده كسات يا بيتو جان ده حمو مالبات شهيد كردستان را و هم گل كردستان است شقیق خازم بيتو جان براستي هنرمندکی کردوار هنرمندکی خودی هلوست بو بيتو جان مجنز و جناست کرد هم دواره هنری ده خورد بو هم دواره مزاح نه دواره حنک ودش گلک خورد بو گلک حنکچی بو گلک جواد خوش بو و بيتو جان مرد کارم از دو تشتی کو مش کارم به وکی کسات یا بيتو جان رو پی ناسبه که یک جمالبات که دیندار اولدار جمالبات شیخان هات بو کو د مالبات د شیخا د جواکا اسلامی ده که انتظارن هنر وکی گناه بینن د اولاد تقینن زرنا قد خاکن بناو جرگو بس بيتو جان پیشی د مالبات د سری هلدا لچاند و هنر خو زمان خو خرید درکت او هلوسته که حجابو کو گشت آسته که کو مالبات جی قبول که گلی کرد ایدی هم جتا جنیز بناست که یک شی د کنفرانس تا چاندی د جره که از بخاب مشاهد دمکی وکی هنرمند کرد خواستم به اراده بکن دبرنا ترتشش او به آوای بانگوان دکرن بيتو جانجی د کنفرانس د آخبی د بجا ترتشش به مرکزاتی کلی ترتشش از دعوت کردم گو بيتو جانم د خواستم تبی ترتشش بخابتی ترتشش هم دمیوان بکن بيتو جانجی به زمان خواب استوبا خو هم گوت یعنی حنکچی بوجی د بجا موان جوار گوت از نکارم بیم گوتن چما گو مگو اگر از بیم ترتشش سبیت هم آمده زاروک تریا بدرنا او بلكي باستوبا بسبب بلكي بحناكي مراد بينا ليه او هذا بيتو جانشان دا تشاوا دكاره بزمان جواكي بزمان كي هنري کو زاروك تليا بدنا مراد كي جلك جو كردي جواكا كردي دا جرانا بيتو جان بوي زماني و خرابيا رشيا ترتشش نشان دا تشاوا هنرمند كل باراده دكادشكينا ببيك گوتني حمود شیرا خبر چاوا حفظنا که امروز ده سیاست بکه با خو ببینه او کساتی و بيتو جان نشان ده کوچا به استوبا خو به شواز خو جدا کاریه وی کی رد بکه ده خوازوان و حمو راستی را خبر چاوا از جاره کردن دیجم بر رحی شابه و سریگلی کرد ساخت سری و ساخت بله سپاسم اول شیدا تو کاری چی بیجی نظام ته چقاس ناس کیر چقاس لیگولار کیر بر لهشتك من سلاو رزم هي بو بينراني ام برنامج ماسي هنر بو خوتن برستان و هرواش موسى كرم براستي من بيتو جان بقوراني كاني او بموزيكي او زور بيراني نم هي زور يعني اتوانا بلان بقوراني او قوربوم راست من لنزيك نبينيوا بلان دنجي او لروشالاتوا حمو كسك اي ناسي چونك دنجي كي زور تايبتي هبو يعني براسي روحي شاد بستا تنيا ديار جسمي نما بلان بقولي خوتان كوتان دنجي هر لهر چوار پاجو لحموش نيكا هر امنيتو هر ايما بدني او شاد ابينو بموسيقي كرديه كاني او اتوانين بشتكاني جواني تازو گنجه كام دنگ بناسين جارك درش سر خوشي لهمو چوار پاچه كردستان دكمو بنمالي بيتو جان من اتوانم تنیا او بیجم همو هنرمندانی هر چوار پارچه کردستان اگر روزک لناو ایمان نمینن براستی او نکار و کدی هنریان کردووە کە بە ساڵان بمێنێتەوە. بەیتۆ جان یەکێک لەو کەسانەیە کە لە باکووری کوردستان ڕاستە سەری هەڵداوە، وەکو حەسەن زیرەک وەکو ماملت چۆن هەرتاک و ئیمڕۆ دەنگیان هەیە و ڕۆڵانی ئێمە ئێستا بە دەنگی ئەو مامۆستایانە ئەتوانین گۆرانی فولکلۆر
فلکلۆری کوردی بیر نەکەن کولتوری ئێمە بناسن بە تایبەت ڕۆڵەی ئێمە کە لە ئەوروپا دانیشن مامۆستا بەیتوجانیش یەکێک لەو ئینسانانە بۆ بەڕاستی بەداخەوە من کاتێکە بیستم وفاتی کردو چون من زۆر حەزم لە دەنگی هەبوو ئەستایلی زۆر جوان بوو گۆرانیەکانی بەڕاستی لە بیر ناچێت یعنی هیچ کات کۆنە نابێت ئەمسان گوێ لێ ئەگرێت بەڵام وەکو مامۆستای کرام کەوتی ئەگەر شتێک لە وەکو شخصیەتی ئەو وەکو کەسایەتی ئەو بەداخەوە من لە نزیک نەبینیوە تەنیا لە دوورەوە وەکو هونەرمەندێک ئەیناسم جارێکتر سەرخۆشی لە خۆی بنەماڵەوە لە هەر چوار پارچە کوردستانەکەم هێوی شات بێ تەماشەوانên hêja niha dosyeke me taybet heye ji bo Gorbihişt Beytocan em ê li wê temaşe bikin û dûre em ê bi hevalê xwe Swêdê armanc re xeber bidin ji ber ku demê dawî yê Beytocan ew li bawî bû û wî şahediye gelek tiştê wî kirin belê niha dosya me taybet tê Diyarbakır malam min teda digri gulam birine dilakhine ya beden roniye çavemin Mel koçberiye hünermendekî din wenda kir me bi dilekî xemgîn sibeha 12 îlonê bi nûçeya koçkirina dawiya hevalê xwe yê ketkar hunermend Beytocan dest bi rojiyê kir. Beytocan ku ev 3 salin ji ber nexweşiya pençeşêrê li nexweşxaneyên Swêdê derman dibû wek gelek kesan Beytocan jî para xwe ji îşkence û hovîtiya dewleta Tirk aledî jî gelê Kurd girt. Bi darbeya 12 îlonê re ew jî hate girtin. Salên nodî piştî ku neçarma derkeve derveyî welat li welatê Swêd bi cihî bû û ji destpêka hatina xwe de di nava têkoşîna azadiyê de cî girt. Di şahî û pîrozbahiyan de cihê xwe girt wekî aşiqekî bêwestan li ser welat û gelê xwe stira. Beytocan bi rengê xwe cuda û bi stranên xwe di demeke kin de karî bû cihê xwe di dilê gelê Kurd de bigire. Koçkirina vî rengê cuda wendabûneke mezin e ji müzik û strana Kurdî re. Tişta herî giran ew e Kurdî seme hunermendekî xwe ku hesreta welat di dilê wî de mal xerîbiyê wenda kir û em ê wî dûrî axa wî veşêrin. Çawa ku ji kuştina rojnamevan, siyasetmedar û çalakvanên Kurd bi firokeyên şer yên bê mirov berpirsiya re, wiha jî ji mirina me ya li welatên xerîbiyê berpirsiya re. Ne Beytocan ne jî kesek din ne ji riza dilê xwe axa xwe terkirine û li koçberiyê dijîn. Heke deriyekî ewle heba ya, heke tehdît û çavsoriya rojane tune ba, me yê jî li welatê xwe li nav gelê xwe stranên xwe bigota, gotarên xwe binivîsanda, fîlmê xwe bikişanda û wêneyên xwe xêz bikira. Mirin li pêşiya me hemûyan e, ancak em ê li ser axa xwe bimrane û di axa xwe de bihatina veşartin. Bi vê münasebetê em ji malbata hevalê xwe Beytocan û hezkiriyên wî re sersaxiyê dixwazin. Ew ê her tim di dilê me de bijî. Hunermendên tev çanda Avrupayê. Devlerine dilakhine beden roniye çavemin Devlerine dilakhine ya beden roniye çavemin Belê temaşevanên hêja weke gavadin hevalê kiram jî gobrastî jî rehmetiye Beytocan bi tarza xwe müzîkê jî xwe bi civaka Kurd da qebûl kirin. Bi taybetî jî bi vê tarza müzîka weke arabesk tê pê nasekirin lê di nava civaka Kurd a siyasî de xwe da qebûl kirin. Ev yek bi serê xwe noxteke taybet û hêjayê bi bîranînê ye hêladin jî weke heval îkram got nihal Tirkiye gelek hunermendê din Kurd hebûn wan jî bi Tirkî distiran heta gelek stranên Kurdî li Tirkî dikirin mal wek aynê te got TRT 6 berî TRT 6 di nava çapemeniya Türk di nava televizyonê Türk di nava sazî û dezgehên Tirkî de cî girtin û gelek nanê vê jî xwarin. Yani rahmetli bixweşî ku bixwesta bi vê tarza xwe müzîkê bi rehetî karî bû li Tirkiye jiyaneke pir xweştir bijiya lê derdekî wî hebû ew wek te gotan di nava civaka xwe da gotinê xwe rabûna xwe rûniştina xwe û bi helwesta xwe heta nefesa xwe dawî jî do jî birî got bi xwesteka wî herî mezin ew wên digot belkî me nedît min dixwest Kurdistanek azad bibînim ew ji me nebû qismet li dîsa jî hêviya min daxwaza min ew ku
من ندیده بیشی زاروکی ما او نبینی جی نویین ما تورنی ما روژه که کردستان آزاد ببینن یعنی او هلوستاوی بسری خو هجای گوتنی و جبر وی هلوستاویش خو او بیجی او گو ایرو دنوا سیستمی دمانم در کتن ترت ششید نوا پرگالا ترکی دی جی گرتنه و امکانی و به درفتی و گلک جیانه که خوش دیجین بگو من وانا مایندنه سبب پشتی گو جیانه خوان دا بکن بلکی و نبین بیرا کسی وکه گلکی بری اون گو ایرو نایم بیرا کسی جی اتوانم لروشتك بيجم هنرمند لهر كوين اك بي يعني فرق ناقا هنرمند چه كرد بي یا نتوي كي تربه برأي من هنرمند كاريگري كي تأثيري كي زوري هي لناو گلي خويا اگر هنرمند لگل گل خوي دا نبيت مثلا تو چاولي بك او هنرمنداني كي تا استا لناو ايمان نماون استا وكو هنرمند بيتو جان وكو شي سرحد وكو هبال ویان زور هنرمندی اما که استالنا و اما نماون بلام نایان گم نبود بلام اگر تو چاولی که هنرمندی زور من هی استامن او ناو که و الان ترکیه نزانم چیه لا سیستمی ترکیه لا سیستمی ایران یا لا سیستمی که دشمنی هر چوب پاچه کردن دولتانی داگیر کرد نامینن زانی بود چون که نه تنیا لبر آوکا کلتوری اما ادزن موسیقی اما ادزن ایدن به دشمنکانی اما لهما کاتیجا خیانتی که زگوره اکن با رولکانی کردستان اما یعنی ارکی زور گرینگ با هنرمند لردا یکی وکو بیتو جان یا وکو هنرمندانی تر براستی کدی کی باشیان دا چون گلی خوانیان لبیر نکر موسیقی خوان و دنگی خوان هنری خوانیان لگل او گل هجاری که بس سالان خوان ارجیت و لبن دستی دشمنانا يعني خبات أكين وبرخدان أكين نيان تواني يعني دور بكون أو أنا كدور أكون بحشوين يترناقن زور هنرمند هي نامه يستلر نايبون والله همو کسی خواه زنه ایستا ببونی دنیای سوشیال میدیا خلقانی تری چاویان کراوتو ازانن کی لگل او گله های کینیا لبرو او کزانه که براستی گلی خواه لبیر ناکن هنری خواه لگل گل خواه براستی دابش اکن دبی اما زور اوانا قدریان بزنین يعني جيشان ازي بمن او ببيري بينو بپزاني نشي بزانين براستي روحي شيان شاد به هوي او هنرمندانه که استلنا ايمانينو جاركت روحي هوال بيتو جانيش دوباره شاد بيت بله تماشاگران اینجا نهاجی و کم اگوت ام دخوازن حوالی خوی هنرمند آرمانچ گیری بدن سر اکرانه و هنه کیجی جوی گودار بکن یعنی تایبتی افده میداوی او به حوال بیتوجان را پر دم در باز کر حوالی می رجی هگر آماده کری بین ام دخوازن نها حوالی آرمانچ بگیرن سرخطه حوال آرمانچ merhaba işleri, evar baş. Evar başları, slavoriz, bernama veriş, kapat kararı, saybetici, şehvali ikram ve bala şeydarı. Bela. Havalarmanç, vaka maqal kir ev demi davi rahmeti tu tim libawi bu vaka ketkare ki tevgera çandu huneri teperi pir dem derbas kir. تو بو گلک شهریه هم ایشیوی هم خواستگیوی هیوین وی خیالین وی هم دخوازن هنه کشته گهدار بیکن اف دمیوی داوی چواب بیتو ازیده کرد نوتو پنجا جارا پیشی و تمل ولا جناس کربو نوتو پنجا خود هاتم که براستی مدانی بگول برید دانم شیار بحمدی فارقینی شیار فارقینی کربو رابو جمرگو بو بیتوجی بره جارونش ناویتنه بو گلکی دلیل گران گلکی چیکرین از چوباوی مگوله که دیسا مثلا تا اوکی مناس بر جویر و جحتانی روژا ایرو و گوندانم به از ناب سازیه تجبر گو مکار بکر گلکی باره نتنیوی نه همی هنرمند بوار از مجود بوم علا قدار بوم یک جوانجی بیتوجان بوم تو بکنه که اجبر بوام لهمان هرم دیجی مثلا مالا من مالا به عربی نهده دقیقه yani tekliyeme zedekli çey bu dağıtıldım bir çey şahiye kedi eşek kedi de tengasiye de emle hep diğeryan bu mhevara hep çok yani rasti beto ne şغله 10 dakika ne şغله 2 saat jiyanayı bu romanı ki yani ciber golay şeyh ki havale ikram gol ya beto
وقتی بابی ساو دست بسرانی نکریه پشتی بابی رحمت کریه دست بسرانی کریه گلکی درنگی بریوی استران چه کریه بریوی ناف kültüra Türkade mesela nezi hatta sala asistanti bu Orhan Gencebay kiriye hünermendi arabeski Türkare be Selami Şahir be Gelekare be Ayşe Şahir kasetavi davi çekiriye Ayşe Şahir hündüre kaset dengevi şey yani vakre bedri ben kasete هروسا او ناوی بیتوجاجی او هنرمند ترک و اسلحاجی عربی عربیان تاکیایی سلامی شاهین بیکلیه و نه بیت الله گلنری بیتوجان ایجا تاوی گلک بیرانی نبش بوان رو جاجی هنل بگرا منی 2014 اگر تبیرا و اجی پیش شو مختمه بر ترکیه و دمیجی هم بحران گجبا اجرا آخفتن و دمیجی وقت نهات دی بسکریتو نبون بحثا وان روژی برید کردن جویش یعنی هات تاني جسارت نديكر بو بكردي بستري لهمبري جبر بو باويوي براستيجي شيخزاده شيخكي هرمي جلكي لازم بو هيجي بحزارة مرودي وان هن قو انجخ بشتي مرنا شهادة باويوي وبدس بهنري كر بخوك بود ايجاد قونا او مرودي قو ديجي دنجي مدار دكتنجا او مرود نهال دنجي مقفتار دكر او جي تيخو يا كرم بيشقسي جي حس كرنه وبدنجي ويش اوازي ويش كسيتاوي مخابن بيتو مرود بكو قوت مرود دكاري جلك آجيوي چي بكيده جيانا خاني تايبتي دي وي لخوا ننري دبي مروبي راستي ببيني وي تعدل لخوكر تو كسي بنكريه ما جلك هولدا شر ما حميش بوي بوبان 20 سال داوي دكارم بيجم مخابن زديش تستيمتش نهات وشكي مقول تجمالواتك وساعاتي تشمواتك سرکی دامشتی گو از بچوبم جبات باوی خود بم بحث قتلیام برید کرد بوم دید به چکر نج سری قتلیام ما بجن المدینه بسیینه چی گو جویرو جه پیدا مناری گو از او نگوری هبد اجی دور کتم و از گلک اشیا و از بچوبم گو مجی مدو و گلای که جی کرد یعنی وقوم مساعدة خود وقت بروتست ويكر جبركو ميناغو منكوت يعني بيسال برد دورا وي وآهو تدي شيخ ديبكه بو بس بيتوج بانشتا قالك دوربو ناجي برازي يبكه الشيخ سيد لبر البحث ويبكم هذا وقت وجي ناستين برنامج وجي جهد باوي كان مجال هي با چند سال داوی ام گهاشتن انجاما و ایجاد تندرستی بهدی دست بکر جبر گذارت بخواه آدی فیزیکی دیگه کی کیلویی که بو مناری هر گودی چه ضعیف دردی به چی پروبلم و اوازی منی چپی آبردش 6 ماه مو بروانی 6 ماه حمی نقاشخانه بده که گوتو نانا پسکریکه کی درانی داوی دایم دکتری که پیدا کرد نقاشخانه بده کی مزن بابا مگو وای نورماله دکتری که ادرانا او کامرا کی وقت هله هي قسنا ندري وده کی داخل خواره دورد او گریکتر کت گوتو مرکه و کانسر جپه مگو او پیوا جو دست بکر 16 ساعت de operasyonu edilme yani ameliyat edilme grubu doktor tedin operasyonu 16 saat kadar yeki jinnigevi hasti de kızır çene çekirin yeki afetin ev çene aliyedin jinibr ev duran da sen velhasıl geleki pevajo yeki eş le geliçte bu ev beytoye gojbo bimre çiş destivi hat kir gelek cariye goti پشتی ام نقاشی در که جبون نمره چش دستی وی هات کر ایراده کی به همپا نشانده 4 سال از شب رو دکار بیشم بیارم وکوینا به دیسیپلین من نقاشه کی نمیتی 4 سال که پنان زاد نکتی دبیوی یعنی جدی که خواه او بخورتومی آوه که دانی انرژی دانی چید کرن ama disa pes nekir disa nego o jiyanı dikari hatta canajı dikenya digoya armanç gelo gunya hem pürüm yani hakkın hinkat diye bu Kodet Teala emrine ki bunu nasibim ki dikenya şvar ya bu golursa ne fikir yani çima düşte gojer lazım bu nikari ukari ba yek istran do farz akaptın şey kutbu yani gelle ki kişan man çarsare David
İşte taybetlik bu ameliyat bu. Gelle ki ama belki bir küla derman he bu. Çava dora van şaş ne dikir. Saatte van şaş ne dikir. Kutti ve hattım bali bu. Dikijan saatte dikijan da ve derman yok bistini iste. O مخابن دوازده سیزده روش بریوان دمه داوی مائدی او گره داواجی زنجیره قد قطان و جوقت هر اجدر بتر نما تحمل دکر المالی پر دیگریا جاش برگوان پیر دخیدین بیمه در دکش مالی چند جاری جی کت بیدکی خوین جهاد و ارمی چند جاری ما او گرد به آنی چند جاری یعنی وقت مالبار وقت هبالت کیوی وقت دردوراوی ام گله کی پیروستیان وانده میوینی داوی لی tabi مرو اشاویجی فهم دکه یعنی مرو و پسیکولوژیجی فهم دکه گله کی تمله هب bu جارا داوی 11-12 روز bu beri bu evtixin nexuşxani beri bro ki mifam kir bu gelekçti revi ev rezait edi veri mi bu tunabe bakteriye ki geleki xarab tendiye jwan der kitne xon iş derbi yani o men ma razan mixabin piştiveji der hoca devam nekir jiyana xoş testa elbette babam god gelek tiştene gelek tiştene le beyto postekavi bi sala digo az duazım herim Ahmet'i az dendari Ahmet'i mi dendari gele xol ve duhazar çarda oxtiyam çünkü bu Armancıyam çünkü gelek işe hazdiktir jber bu beyto brastici yekemin bu vidli xani tenik bu ruhi xani mütevazi بفيزيكا خو بمجيه خو بهكلامي خو بستراني خو بميميكي خو بيتو او بو تشتكي غوارتي تنبو حرش تيوي سر زماني بو حياتا خو النكاري بو سر بشارت با تقول بنا تشتكي من ما بيجي والله زار بشتي ولا در بيجم يعني امروفكي او قسي دغري خد النكاري بو تشكي اشتبا ذكري يعني شفاسات يحس ندكر ندقو بمبعثة كسنكن ذكري جلو ماجي قالكي متوازي بو بيواريده وكاس نكاري بيجي باروك البيتو امجريان وفر بازار مذكر والسر ترى والسر مال الدنيا نقاش بيساجي نبو يعني تجاري نبو نزانم اكيد نشتين قوم بخوازن بپرسن حوالی بعد اشتکی گم بخوازن و مجارد حوالی بعد بیجن بپرسن رجعت شو ساعته سادس بس حوالی سنة وعد بيجم حيث كمان نبيني لنزيكا كساعتك أو باشي هبوا أما اشتغلنا بيه لما شيدا هبلا شيدا هات بيدكي أو نخبش بو راستا مثلا من شندين بربالي من قالك هنرمند بربالي برقول ناسيوان بري كان بو قالك كان بو در فتاوی امکاناوی گو بکاری به انسان رونی و صحبت کی درش بکن نما بو جارجارا و هابین شخص مهبو مهابینه کی گله خوش در باز کرد من هما بو فرصت در فت دیت متانی گبا قلبالت نمتانی حوشامل من اشغال بیل کرد نشد مسوبت کرد حوالی بو تو قسم مثل حسن شریف بری در وجهات دیت ناوی نهاج دوجی یا گو باش مالا صحابه بو ام آنی با هفتو گله کنرمند دین موسی الفير ما جوك شغله هبيتني تشكر بالمالا من بيع وشيء او درفت بامكاني ويتشيبو اللي بالراستي شي جهنر من دا حما قالك حستكر بيتو حتاني داوي بلكي لا ايديولوجي كول دلي كرد كردستاني بو مقالك جاري قوتي ومجيكي يعني شوافيجم ادبياتكي شاندكي معظم د مجيوي ذهبوا وقت قلت اخر مروز مرو باور ندكر يعني بفي شخصيتك والكسي شوات تعديل خدكي شوا دكاري بانكس بيبك دبوك هبوكي خوش بافريني ملودي خوش بافريني او كسي متوازي بو بله برای هیوی شرط جارک نبیجن و بلکی کیزن پیش روزی دگو در فتی تهاب تو کار به و بیرانی نخوا بلکی بنویسیجی و پرتوکی که هي بدارن با من بحزارة آشيلة مهنة من وينادي جباتا صحبتا جاناجي مشان كلي جاناجي محنة كلي مثلا استراني مني وقتي دوغ مفر ديماني كيف قالك بالكش دي وقتي او استراني هوالي مني كوما عوادي تياد بيجيها اشي من الجباتا كيرجتما او جن كيلا كامل ادوي استراني دي بيجن بيتو
Al bunları bak cana peşin kelidi değilse şehir acayipti yani düğündeki momente geçtik de ortaya komedi yani bugün Allah Allah evçi ya evçi yani şehir garip bu ben bu peyto aliye bir ha bu tanil ko godardık من قلت شما تقول قابا بقالهم كانوا قدر بكم جبن باندورا واندر باش أسواق ببينم او جري بازı kere. جارا بيشي نوت بينجا أصحاب كان جريمة أبني كاشتكر دوغال من بريمن جي ديافرامي بخوين ديافرامي لو ديافرام شي أوي قزاي دنجي قددا ندر وش ندر شي دركت أو ددا مثلا حتى دوغال من سدي بينجي دنج شخار بين سدي بينجي بتكن yani ev aliyevi geleki peşketi bu tebbu diye bejin tü xwendin avêjî nekir bu de tecrüba wî gelek bu tecrüba wî zêde bu di nav gelek hunermenda bi jiyan kir bu û hunera xwe û dengê xwe û edebiyat û çanda xwe baş nas kir bu. بله برای جاردن بجن رو هیویشات به هوالرمان سپاسیت دیکن گلکی دما خوش مروقتاند Teftin ejber dixwazim û dîsajî şahsiyeta Beytocan de sertahî malbata wî jî dixwazim ji gelê mer dixwazim mesela Amedê pir hatî qaşkirin me got yani beriya demekê beyto bu xwe dixwest em bibin Amedê lêban carê dawî ji ber vê rewşa alûs bi rastî govêne münasib tê gonha me bibin wênekê dikarê şer dekevê dikarê hinek însan vê şûnê de jiyana xweş dest bikin kengî got aram bû azad bû ve münasib tît wî çaş xwazim dikarim bikin ez vê jî dixwazim bibêjim. بله سپاس بۆ ئاگاداریەتە هەوالەرمان Baş eşiri û serkeftin ji ber dixwazim سپاس خوشی